Uwitwa ngo ni Kade yashyize hanze amashusho y'indirimbo ye amaze iminsi atangaje bita ngo ni Nyanja, aho iyi ndirimbo yayishutingiye muri leta zunze ubumwe za Amerika, ayishutinga muri leta ya Arizona. Yahishuye rero ibyihishe inyuma y'iyi ndirimbo, avuga yuko iyi ndirimbo ye yose yatejwe imbere cyangwa ikanishyurwa n'umuvandimwe we cyangwa umujyanama we bita ngo ni Muyumbu Jimmy. Yakaba rero wamushyigikiye kuva wamuhaye support kuva indirimbo itangiye kurinda irangiye, kuva recording ndetse na video shooting. Yanahishuye umukobwa baririmbanye iyo ndirimbo ahantu bahuriye kugira ngo agire igitekerezo cy'uko bakorana iyo ndirimbo. Ni umukobwa bita ngo ni Afleri, bahuriye mu gitaramo cya Rwanda Convention cyari kiri kubera hariya i Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika, ubwo yari yakitabiriye. Aya rero ni amafoto, ni ifoto igaragaza we ari kumwe na The Ben ndetse na Element mu bikorwa byo kurangiza iyi ndirimbo. Uwo nawe uri hagati akaba ari Jimmy Muyumbu wamufashije gukora iyi ndirimbo kugeza itangiye mpaka kurinda irangiye. Avuga yuko rero iyi ndirimbo yagiye ibikorwa byayo byose byabereye muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho video ariho yabereye na recording akaba ariho yaje kubera, kuko ariho uyu wamuteye inkunga cyangwa se uyu mujyanama we Muyumbu Jimmy ariho yamujyanye kugira ngo yamusabye yuko yaza kugira ngo ibikorwa byayo byose birangiye kuko niwe wari no kwishyura ibyo bikorwa byayo. Uyu rero ngo ni Kade rero yavuze yuko muri uyu mwaka ibintu by'amakorabo aba yabihagaritse, ubu agiye gutangira kuzasohora indirimbo ziwe ku giti cye ahereye kuri iyi Nyanja. Avuga yuko agiye gukora cyane kugira ngo yikorana abantu atazongera gukora amakorabo vuba muri uyu mwaka wose mpaka urangiye. Uyu rero yavuze ko iri shoramari ryose ryaturutse kuri uyu ngo ni Jimmy Muyumbu. Avuga yuko ngo Muyumbu atari umuvandimwe we, ahubwo atari umujyanama, ahubwo ari umuvandimwe. Aravuga yuko atamubera umujyanama, ahubwo azakomeza kumubera nk'umuvandimwe. Ngabo Richard wamamaye nka Kade yabitangaje ku mugaragaro nyuma yo gushyira aya mashusho hanze ku rubuga rwe rwa YouTube. Yahishuye n'abantu banditse iyi ndirimbo, avuga yuko mu bantu bayanditse harimo uwo bita ngo ni Junior Rumaga, Billy Ruzima, Element ndetse na Inox washinze Inox Entertainment, mu bagize uruhare hafatiwe amashusho. Mu bagize uruhare kuhafatiwe amashusho harimo umunyamakuru akaba n'umushyushyarugamba Ali Sudi ndetse na Shema Manzi. Abo ngabo akaba ari bo batumye haboneka ahantu ho gushutingira video nziza nk'iriya yo bashutingiye muri Arizona Cowboy. Andi makuru rero ni ay'umuhanzi bita ngo ni Mr Kagame, umaze iminsi ibikorwa bye ari kubikorera hariya muri Uganda naho muri Kenya hariya i Nairobi. Ni nyuma yuko bamaze gushyira hanze indirimbo nshya yashyize ku rubuga rwa YouTube, ari kumwe n'umuraperi, ari kumwe n'umuhanzi wo muri Kenya, basohoye iyo ndirimbo. Uyu muraperi akaba n'umwanditsi w'indirimbo mu mabano Eric uzwi nka Mr Kagame rero ari mu byishimo nyuma y'urugendo rw'igihe amaze i Nairobi muri Kenya, aho yagiriye ibikorwa bye bya alubumu ze ebyiri, agirana ibiganiro na Black Market Record kugira mu biganiro byo gusinyana amasezerano. Uyu muhanzi rero akaba aherutse gushyira hanze indirimbo bise ngo ari kumwe na Swali, bise ngo ni Heaven. Akaba ari indirimbo nziza yashyize igaragara ku rubuga rwe rwa YouTube, kuri channel ya YouTube.
andi makuru rero ahari n'ay'umunyamakuru bita ngo ni Rigani Rugaju, nyuma y'uko atawe muri yombi azira kunyereza amafaranga y'ikipe ya APR FC, yaje kurekurwa rero ubu ngubu akaba ari kubarizwa mu rugo nk'uko amakuru atugeraho. News Gasana Neriva aka Kave Solekor uri mu rukiko Nyamirambo kakanya atwemeje ko abavandimwe bacu abanyamupira n'abanyamakuru barekuwe. Wow, inzoga zanjye zibaye impamo arayimiruzi harakabaho ubutabera bw'u Rwanda, harakabaho u Rwanda n'abanyarwanda n'u Rwanda. RDF Imana ishimwe cyane. ndenze birandenze Ishimwe cyane kabisa. urarize abakobwa bakira ko bagira emotion bakarira ntarira amarira yawe yagiye mu maso amarira yawe yagikobwa yagiye njye mu nambere birandenze nuko makuru meza kweli. yo twari tuyategerejanyije amatsiko. buri ikiganiro uyu munsi cyatugoye, babashireho navuganaga na Metre Kirenga nanjye narangariyemo cyane nkeneye kumenya ibiri bube kuko hari impungenge kubera ko abo baregaga mu cyaha gisa n'igisa nabo babakatiye gufungwa, abacuruzi izatike z'indege zo mu Bushinwa n'ibindi bamwe bo muri chic babakatiye 30 bakatiye icyumweru gishize iminsi 30 bakatiye icyumweru gishize barabakatiye. urumva impungenge zari zihari, urabona ibintu biterekeye bidafite aho bihuriye na APR n'amatike y'ubucuruzi n'ibindi nta nubwo bifite aho bihuriye na za Kayiro, bo rwose barabakatiye ibintu byari biteje impungenge bitewe n'ubwoba. Ariko urumva ko bo kabishwe bana batandukanye muri izo case, urumva ko ni case zitandukanye. Urumva n'amakuru ava mu rukiko direct. Dushimire bagenzi bacu bariyo. nkeneye kumenya Nerva, sinzi niba twamuhamagara. Ngira ngo wowe ngura mwumva rero ni Lorenzo wavugaga uri kuri Sike FM, aho yarari kuvuga yuko mugenzi we Rigani Rugaju yarekuwe. Amakuru yarakiva rero mu rukiko hariya i Nyarugenge, atangaza yuko uwo bita Rigani Rugaju yarekuwe akaba yafunguwe bidasubirwaho nyuma yo gukurikiranwaho ibyaha byo kwiba amafaranga byo kurya amafaranga ya APR FC batabiherewe uburenganzira. Ni nyuma yuko kandi abaraperi barimo ba Bulldog, harimo ba Blues the Fest ndetse n'abandi baje kurwanira hariya Igisenyi nyuma yo gukora igitaramo, aho bavuga yuko bari bamaze kuva kuri stage we na Bushari, Bulldog na Bushari bakibeta bakajya ahantu kwinywera agatabi, noneho barangiza umukobwa akazana inzoga, yazana inzoga bikaba birebire bagashiduka bageze mu bintu by'ingumi bakarwana.